Pozdrav patrolaši! U današnjem videu Eleonora i ja pokazat ćemo vam kako izgledaju neki hranidbeni lanci u morskom ekosustavu i na koji način oni čine hranidbenu mrežu. Eleonora je naša volonterka iz Italije te će mi danas asistirati, a i vama također treba pomoć. Zbog toga pozovite nekog od ukućana, slobodno stopirajte video, potražite ukućane, dovedite ih i neka vam pomogu. A mi ćemo vas pričekati. Jeste li? Onda možemo nastaviti. Dakle, kroz ovaj pokus imali ste priliku potvrditi da more nije kiselo, već je blago lužnato, ali otapanjem sve većih količina ugljikova dioksida dolazi do njegovog zakiseljavanja ili acidifikacije. To je još jedan naziv. U moru se tada povećava razina vodikovih iona, koji podižu kiselost mora i oceana, ali se istovremeno smanjuje koncentracija karbonatnih iona. A ti karbonatni ioni su važni za mnoge organizme, a prvenstveno za one koji imaju školjke ili kostur građene od kalcijevih karbonata, kao što su korali, školjkaši, rakovi i tako dalje. Ipak, u moru se nalazi mnogo organizama i oni su na razne načine povezani jedni s drugim. A to možemo vidjeti kroz mnoge hranidbene lance koji se nadovezuju jedan na druge i čine tako hranidbenu mrežu. Da bismo vidjeli kako su morski organizmi povezani s jedni s drugima, napravit ćemo jednu malu aktivnost za koju su vam potrebni. Vaši prstići, svih 10. Papir, kemijska, škarice, selotejp i kret traka i konop koji ste dobili u paketiću dužine oko 1,5 m, može i 2. Na papir napišite sljedeće morske vrste. Morski pas, fitoplankton, zooplankton, kožasti perjaničar, skalar ili angelfish, napuhača, morski puž, koralj, morska spužva i sunce. I izrežite ih u male papiriće, a na naličje svakog papirića zalijepite malo selotejpa ili krep trake. Kada ste sve to napravili, zamolite nekog od ukućana da vam pomogne ih zalijepiti na prste. Na svaki prst zalijepite jednu morsku vrstu. Redoslijed nije bitan. Jeste li? Sada, to bi trebalo izgledati ovako. Jel ih vidite sve? Jel ih imate i vi? Ok, sada uzmite konop i pričvrstite ga tamo gdje se nalazi morski pas. A zatim poslušajte priču i kad vam spomenem neku od morskih vrsta, zakačite konop za taj prst. Spremni? Pa poslušajte. Morski pas. U morskom ekosustavu žive brojne vrste, a samo jedna od njih ima titulu šefa. To je naravno morski pas. On je jako bitan za očuvanje morskog ekosustava. On uklanja bolesne jedinke i sprječava širenje zaraze. Hrana morskog psa je i riba skalar, poznata kao i angelfish, dok su njezina hrana spužve. Pa idemo. Od morskog psa preko skalara, angelfish, a njezina hrana su spužve. Morska spužva. Tu je. Ok, bravo. Spužve su životinje koje imaju sjedilački način života, stoga ne mogu uloviti svoj plijen, te se one hrane zooplanktonom, tako da filtriraju morsku vodu u kojoj se zooplankton nalazi. Hrana za zooplankton je fitoplankton, koji se ujedno naziva i primarni proizvođač u moru, jer stvara organsku tvar, odnosno hranu. Znači, fitoplankton. S ovim završava, odnosno započinje svaki hranidbeni lanac, jer da nema fitoplanktona ne bi bilo ni ostalih morskih životinja. I sada idemo na drugi hranidbeni lanac, a to krećemo od napuhače. Riba napuhača. Ona vam je invazivna vrsta u Jadranu, znači kod nas nije postojala do 2012. godine, a onda je otkrivena i zbog toga se naziva invazivna vrsta. Dakle, napuhača se hrani predivnim kožastim perjaničarom. Kožasti perjaničar je tu. Taj kožasti perjaničar, ako ga niste vidjeli, morate ga pogledati. Ako ne možete odmah u moru,
pogledajte ga preko interneta. Dakle, kožasti perjaničar se naziva i morski cvijet, koji tek kada je siguran da nema predatora, izbacuje svoja škršna pera u obliku vijenca, te iz vode uzima svoju hranu, odnosno zooplankton. Bravo. Zooplankton se naravno hrani fitoplanktonom. Fitoplanktonom je započeo svaki hranidbeni lanac, pa tako i ovaj. Hajdemo dalje vidjeti ko se kime hrani. Dakle, bez fitoplanktona ne bi bilo ni morskog puža. Idemo vidjeti. Taj morski puž se nalazi na kraju trećeg hranidbenog lanca koji ćemo prikazati. Dakle, morski puž koji se hrani koraljima. Tu su koralji. Mnogo koralja čine velike strukture koje se nazivaju i koraljni grebeni, a oni se često nazivaju i kišnim šumama oceana. Zašto tako? Zato što čine jedan od najraznolikijih ekosustava na svijetu gdje živi čak 25% svih morskih vrsta. To vam je 1/4 svih morskih vrsta koje živi na koraljnom grebenu. Ipak, koralji se ne miču i oni također žive s jedilačkim načinom života, te se hrane zooplanktonom. A zooplankton se dalje hrani, naravno, fitoplanktonom. A čime se hrani fitoplankton? Od čega fitoplankton dobiva svoju energiju? Dakle, fitoplankton uzima svjetlosnu energiju od sunca te pomoću procesa fotosinteze stvara organsku tvar i proizvodi kisik. Pa gdje je to naše sunce? Eto ga. Tako smo završili 3 hranidbena lanca. I pogledajte što smo dobili, jednu hranidbenu mrežu u morskom ekosustavu. Između vaših prstiju, 10 njih, upravo se nalaze 3 hranidbena lanca koji čine jednu hranidbenu mrežu, te možete vidjeti kako su svi organizmi zapravo povezani. Pokušajte izvući konop kod napuhače. Mreža je još ostala sačuvana. Je li se mreža raspala? A što bi bilo da nema fitoplanktona? Pokušajte to. Što se dogodilo? Pogledajte. Nakon toga razmislite što bi se dogodilo da nema koraljnog grebena o kojem ovisi 1/4 morskih životinja. Znači li to da zakiseljavanje mora direktno ili indirektno utječe na sve morske organizme, u konačnici i nas? Jeste li ikada čuli za izbjeljivanje koralja? Pogledajte, možete vidjeti neke fotografije prije i poslije zakiseljavanja i podizanja temperature mora. Puno pitanja se nameće, zato upregnite svoje glavice, srce i ruke kako bismo zajedno zaštitili našu prirodu. Jeste spremni? Leonora, hvala. Hvala. Bog patrolaši! Bog!